Njima ništa nije teško, penjanje na stijene ili kilometri hodanja po planini. Naučili su prve korake kako se snalaziti u ovakvom okruženju, ako zatreba i brzo izgraditi sklonište. Kad nemate šator, onda se napravite bivak da se imate gdje skloniti. Za ove male planinare Velebit ni najmanje nije strašan. Nije strašan. Nego je? Lijep. Ovim snalažljivim, malim ljudima jedno se posebno svidjelo. To što smo se penjali na stijene i to mi je bilo fora i jako zabavno. Bili smo osigurani i onda su se penjali po njima. A naučilo se dosta i o životinjskom i biljnom svijetu Velebita. Velebitska degenija. Bravo! I ona je zaštićena, nju ne smijemo... Brati. Bravo. Svaki dan učimo od opreme, od orijentacije. Imali su 3 smjera u stijeni za penjanje. U velebitskim prirodnim hladnjacima ove godine nema dovoljno snijega za ljetno grudanje, pa su mali planinari degustirali planinske plodove. Je, super je. Šta ti se čini dobro kod nje? Ukus ili kakva je fora velika ovako ovdje? Ukus i fora je. Mali odmor u pastirskim stanovima i prikupljanje snage. Nešto ste mi ogladnili? Ova je 5-dnevna škola završila, mnoge je i umorila, no svi su na kraju dobili zaslužene diplome i suvenire, a novu priliku neki drugi klinci dobit će iduće godine.